Brother sisa odi me ba odi me takodi na ne fata obia gado fu gado kovo kaba fu kaba povie mi piki fu gro mi piki fu busi mi piki fu liba mi piki fu loktu mi piki fu sabana e ba odi na ngala le speaki na ngasaka fasi brother sisa so in akovo na wisani regions wan brother fu no bigi brother fu nasrana kondre enena Steven Center alko lasa libi anga kota ki anana tatakare kona oso agwa oso tapu dinsdag tapu woensdag sampesa 5 Augustus ina brekte yuru na strana kondre abradi si bede wan bigi brada wan boom brada wan lobby brada abede wan kovo brada kota king wan boom kovo brada bribi tapu de kovo bribi tapu na natata ma na tata kalena also en abradi si gwe follow suti angala le speaki van hier uit le begu halamala u condoleer a mama de papa de brade sisa en a vrouwting Marsha Sumter Santo angala le speaki na sakafasi me condoleer halamala nabestando de familie Santo Sumter angala le speaki na sakafasi fu alasi fu abradi si Steven Sumter Marciano ang alala speaking ng sakafasi. Doordat tide program ako na wisali no mango doordat tide bransi sa weekend we speaking fu abrali si ang family and abele on big shock to me on that side mi be dogu so bumbu ang abrali si ube kruderi ube taki tuika kali de mga taki ego azero boskopu jimi mi biketa pa boskopu en abede falak sweetie en falak motor abe chako jimi temi sa a samsang sa amiti en abede moi sari sambesa atli dati mat dido wana na natata en wilibi alasani ina na anu ewe we puja uit me bar odi jide na bestand en kondere allemaal en me begu kondere adona bestand tu e vu sababradi si esabe vrouw Marsha Sumter Santo nasranang o condoleer a sisa disi ang de family ang de alana bestado tide tapa disi aberi ode satra seconde na minasa presis sobeke maar satra disi en bara nek fametego altijd ulibi pudu sa mga fudu because no sa oting na natataw karon na oso and bilibita po na natata and sab altate taki tambribi ta panatata tambribi ta pisrevi sosolobi braransisa and family Center Santo me condolero ala malajaso nang feliz fu abradisi en le famtaki abradi si bede wan pigi brara wan boom brara wan le speki brara fu ala fasi abe lobi insrefi abe lobi a convo abe lobi na tata abe lobi de piki abe lobi fro ala sa na dati no mo abradi si be libi fu embe roko fu na pisi story si abradi sa dis be mo tego ala mala fu seide a program na convo na nego doro angala le speki na saka fasi dat mi bon chakong en me baru alamala wan bigi odi san konunu de ina program ako na wisani ang alali speaki ng sakafasi and that will dorki for fanda menso ang grani ng sakafasi tena natin natata menso odi le speaki grani sakafasi we mi odi bakatra wiki ng program ako na wisani menso odi le speaki na mama fu obia. Yep.